Dober dan v Evropskem magazinu. Leto 2004 je veljalo za leto zmagoslavja demokracije, sprave in prostega trga. 10 let pozneje poglejmo uspehe in neuspehe velike širitve Evropske unije z 15 na 25 držav članic. May 2004, a moment marked across Europe for the 10 nations joining the EU and a defining moment in the evolution of a union which, since its inception after World War II, has changed constantly. This, though, was largely the moment the EU went east, embracing former Soviet and Soviet satellite countries freed of communism more than a decade before. Main thing for us joining EU in 2004 was returning back to the European family. And it's worked. If you compare living standards, you can see the difference clearly. 10 years ago, the support for EU membership was 67%. Now it is 80%. The rise may in part be down to big neighbour Russia's activities in and around Ukraine and the sense of security that membership of the EU, not to mention NATO, brings. It is a breach of international law. We have quite a fresh expertise on Russia and the Russians. And this expertise is at the disposal of our allies. There's been a swing in favour of the EU too in Poland, among the most sceptical during pre-accession negotiations. But that has largely evaporated as trading opportunities and living standards have risen. Enlargement also went south to the small Mediterranean island nations of Malta and Cyprus. 10 years on, many previous EU doubters are satisfied, but they want more. The issue of migration is an issue where we are fighting very hard. There is an understanding, and in fact we've had a number of positive results, but we still think the EU is not doing enough. Who knows where the EU will stand after the next 10 years, bigger or conceivably smaller. For the moment, the skies continue to light up for an EU club membership apparently worth the years of hard talk. Če bi ustavili evropsko integracijo, bi pustili odteči milijarde evrov. Ob tem bi se morali odreči številnim prednostim, ki jih uživamo v našem vsakdanjiku. Les pères fondateurs de l'Union se retourneraient dans leur tombe. Avec la montée de l'euroscepticisme, certaines voix remettent en question la raison même de l'Europe des 28. Si l'on ne va pas plus loin dans la construction européenne, que pourrait-il se passer? Quel serait le coût de la non-Europe? Europarl TV vous emmène dans un voyage entre histoire et fiction. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Parlons-en des réalisations concrètes, le marché intérieur. Si l'on devait s'arrêter à ce qui existe maintenant, sans aller plus loin dans la réalisation du marché unique, c'est plus de 500 milliards d'euros qui s'envoleraient en fumée tous les ans, avec un possible retour des frontières et des tracas des douanes, taxes en tout genre. Aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle. Maintenant, voici ce qui nous attendrait si chacun se renferme dans ses propres frontières. Nous avons en 2008 eu chaque jour ouvrable plus de 300 personnes nouvelles chaque jour qui est venues s'établir en Suisse pour travailler en Suisse. Alors que dans l'autre sens, c'est environ 10 Suisses par jour qui ont pu s'établir et travailler dans l'Union européenne. Donc cet accord fonctionne de façon très asymétrique. Moins de marché intérieur, cela veut dire moins de règles communes sur les télécoms, des tracas administratifs pour travailler à l'étranger, plus d'inconnus sur notre quotidien et ce qu'il se trouve dans nos assiettes. Le marché unique, c'est aussi le e-commerce en plein essor. Il génère une activité de 311 milliards d'euros par an. Ici, le manque à gagner serait encore plus flagrant. More and more people buy online, and as a logical consequence, it's not because traders are always bad, but logically, statistically, there are more and more disputes also. But we have no common grounds concerning dispute resolution in Europe. La crise l'a démontré, le secteur bancaire et financier est responsable de notre mauvaise situation économique, et cela pourrait être bien pire encore. Non c'è nessuna regola, nessuna vigilanza che può assicurare contro un fallimento di una banca. Le banche continueranno a fallire. Ah, et on fait comment dans ce cas-là alors?
Un seul État peut-il protéger ses citoyens des excès de la finance? Financial markets and particularly securities markets are global markets. À 28, on aurait plus de poids face au monde financier. Gain estimé 100 milliards d'euros par an. Une meilleure régulation du secteur financier, une meilleure surveillance des marchés et une union bancaire qui oblige aux banques à se renflouer elles-mêmes en cas de problème. Voilà de quoi freiner les ardeurs de ce secteur. Même Winston ne dira pas le contraire. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole. And we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. En voilà un qui ne veut pas son money back, comme dirait Madame Thatcher. La non-Europe pourrait aussi vouloir dire cela, un blackout dans certains États par manque d'intégration du transport de l'électricité ou de capacité de production. Cela pourrait même arriver à Bruxelles, siège des institutions de l'Union. C'est une panne qui devrait encore pouvoir durer entre 4, 5, 6 heures. Absence de couplage des réseaux, des prix réglementés, sans oublier les mesures d'efficacité énergétique, autant de sujets sur la table qui nous feraient économiser 50 milliards par an. Même les Américains nous encouragent à aller plus loin. We are committed to the recreation of a larger and more genuinely European Europe. D'autres postes comme un régime minimum d'assurance chômage, 15 milliards, la violence faite aux femmes, 7 milliards, l'espace unique des transports, 2,5 milliards, la recherche, 1 milliard font grimper la note de l'arrêt de la construction européenne à 800 milliards d'euros par an. Une sacrée somme, n'est-ce pas, monsieur Spinelli? Les affaires d'intérêt commun ne peuvent être valablement gérées que par un pouvoir véritablement commun. 25 let sta Hrvaški vladali dve veliki stranki. Desno-sredinska Hrvaška demokratska skupnost in socialni demokrati, ki so na oblasti še danes. Moč teh dveh strank je bila sporna že vrsto let, toda v zadnjem času se pojavljajo zanimivi trendi. Zadvarje, mala općina na jugu Hrvatske, u Dalmatinskoj Zagori, u zaleđu Splita. Znate da je u Zadvarju taj najmlađi načelnik općine u Hrvatskoj izabran? To ne znam. Ne znate? Ne. Ja ću vam, dakle ima 23 to smo čuli, godine. Da je. Neki dan je bio na televiziji, tako da je. I šta vi mislite o tome? Je li on premlad da bi mogao voditi? Nije. Mladima treba dati mladima treba da prednost. Prednost. Da, pa može on biti sposoban, nije bitno ako je mlad. Bolje nego oni stari. Zašto? Stari gonča, a su slabe džepe na punu. Pokralo sve i sad je još malo, sad još. Mlad je, a možda se pokaže dobar. Taktički malo to odraditi. Može. Ajde, Bogo. Šta je ovo jutros? Halo? Master. Priču o studentu elektrotehnike Ivanu Krželju objavili su svi hrvatski mediji. Dolazi iz Zadvarja, male općine s 300 stanovnika. U njoj je 20 godina na vlasti bio HDZ. Ali onda je na prijevremenim lokalnim izborima pobjedio Ivan sa svojom nezavisnom listom. I to ne bi bilo tako neobično da nema tek 23 godine. S prijateljom sam bio, malo smo bili u aktivnosti neko i ja kažem njemu, evo sad su izbori, damo se proba uključiti jer ovo ne vodi ničemu. Znači, nismo zadovoljni, svi žugamo, svi govorimo kako je loše i kaže njemu, ajmo čao vi probat skupiti mlade istomišljenike ko što se slažu s nama i s našom idejom i ajmo probat nastaviti krenuti pa da vidimo kako ćemo proći na izvodi, kako će ljudi sumještani reagirati na to sve i tako smo krenuli u to. Sada Zadvarje vodi s grupom prijatelja, tek nešto starijima od njega. Njegova zamjenica je mlada inženjerka građevine Ivana Krnić. Odlučila je svoj posao obavljati volonterski, bez plaće. Svi bježu ča iz Zadvarja, ne vide smisao ostajanja tu, nego su samo ili vikendaši ili dolaze ljeti, a svak zaboravi na Zadvarje kad je zima i ne znam ni ja šta, a ja želim da Zadvarje procvate. Pobjeda mladih ljudi na izborima u Zadvarju nije jedinstven slučaj. Sve je više gradova u kojima pobjeđuju mladi, nezavisni kandidati. Čini se da je to nezaustavljiv trend. Ne misle puno na mali narod, više na sebe. Čak ne misle ni na svoje
ni na svoju djecu, unučad i tako dalje. Samo sebe gledaju. Dosta ljudima ovih starih fraza, starih priča, a ništa se ne radi. Zadvarje smo posjetili jednoga utorka na dan robno-stočnog sajma. Dođu ovdje ljudi iz cijeloga kraja. Trguje se stokom, prodaju domaći proizvodi, njeguju tipično hrvatski običaj. Ali nije kao prije. Osjeća se nezadovoljstvo. Nema svit para. Ljudi gledaju, kažu da su lipe, da su šesne, ali kad rečete cijenu, onda se svako okrene i ide dalje. Toliko imamo potencijala, posebno u Zamosoli ovdje, da bi se moglo samo dobro se organizirati, samo i educiranje, ali država ništa tu ne čini. Mi se sami snalazimo, ja se godinama bavim pa znam, ali masu njih odustaje. Ali životari se može živjeti konkretno. Loše, jako loše. Nezadovoljstvo je i dovelo na vlast Ivana. On i njegov prijatelj Toni Popović, predsjednik općinskog vijeća, imaju misiju – gospodarski procvat Zadvarja. 30. godina njihovo mjesto imalo je 2000 stanovnika. Onda su se ljudi počeli raseljavati, odlaziti za poslom, najčešće u obližnji Split. Danas je mjesto gotovo prazno, mnoge kuće napuštene, mladih je malo. Ali ostala je prelijepa, netaknuta priroda. Budućnost najviše vide u turizmu. Gdje ljudima koji su ostali tu u mjestu živjeti, mladima bez posla, da otvorimo nova radna mjesta tako da ostanu tu živjeti, da im omogućimo kvalitetan život. Tu su prelijepa rijeka Cetinja, njezini kanjoni i slapovi. Ovdje je još 1912. sagrađena tada najveća hidroelektrana na Balkanu. Ali proračun je mali, pa Ivan i Toni s puno nade gledaju prema Briselu. Već su počeli pisati projekte. Cilj im je povući što više novca iz fondova Europske unije. A zašto ne slijediti nove trendove, tematske staze ili ekološka sela, ukoliko zato ima želje, ekološka poljoprivreda je danas trend u svijetu, to smo već često i spominjali, onda biciklističke staze svakako, to treba vidjeti mogućnosti i opcije. To su sve stvari koje privlače ljude. Birači traže nove ideje. Ivan se ne vidi ni u jednoj političkoj stranci. Ne želi sudjelovati u ideološkim raspravama, ne svrstava se ni u lijeve ni u desne. Mnogi ovdje upravo tako vide političare budućnosti. Ja nisam s tim opterećen. Vjerujte mi, jednostavno možda, ne znam zbog čega, ali ili zbog toga što sam mlad, jednostavno me ne interesira me ničije ideologije, jer neko za konzervativno ili liber, jednostavno treba dati svakome što je normalno, svaki ima svoje pravo da se opredijeli, ali ja još o tome nisam razmišljao i ne znam kako da vam kažem. Hrvati su siti aktualnih političara. Zamjeraju im korumpiranost, gospodarsku krizu kojoj se ne nazire kraj. I bivši premijer je u zatvoru zbog korupcije. Nema dana kada se ne otkrije neka nova afera. Pomalo ne mare za stanovnike i ljude i malog čovjeka kako bi tribali. Mislim da gledaju svi samo sebe. I prošla vlast i sadašnja vlast i ljudi su pomalo umorni od svega toga, zasićeni i potreba im je neko u kome vide nekakav pošteni rad, nekoga ko želi dobro našoj državi, pa tako i malim mjestima i malim općinama kao što je naš. Malo Zadvarje je lokalna preslika političkih kretanja u državi. Ovdje su birači imali izbor. Dali su povjerenje novim ljudima i čvrsto vjeruju da to nije samo politički eksperiment. To je bil Evropski magazin. Budite z nami tudi prihodnji teden.